kulai ngut ki bayo covid khat khandai tang nung kasngi hamegalaya kot khandai spa khat prangut khlat nyongun Haswa benda syaki khubor kibawanya tungi sangap syua ya kini kicing pemenam. Namar kejing nang bon kibayo ya kecing pangkurut kat kandai. Ngikin tu ya kinong sangap kijongi bakin nung kain sting henry ban bot tikna ya ki kendon kakot kakhiya bat naga benda kitu kibaladap saupsan senam sejolong bat kibaladap ban ay ya ketika jongkawat ke peningkong. Kemau badai ban ay ya ketika jongkawat ke baar ha kapor balabu. Syong khop bat pikir ya lari dah kababot ya kini kilai teli kirukom le kibasuk. Deng ya kicing nak khmat nemas penjengai iwei na iwei bat kham pikir bah ban le je kikti bat khman naga benda kijing tip ki bakham banya ki bayre ba covid kar khandai phila ban phone ha ki national helpline number not iwe r like khandai no pran not sound real lani ho number iwe not nyau san ban naga benda ga jala meglia ki helpline number ki dei shis pa phra but iwe not nyo non ki khobor ki pabnya hado siaja laispa phrapungut ki pulit kin shapun ku bulam da takma ba pher ha ka jingla khe ya ka singla ilo jongkari ya ka president Police Medal for Gallantry layo do amardi bat ulit Sunil Dattatraya Kel. Na pedengkin Reuspa prangut ki Gallantry Award, laispa kandai prangut ki day nakabenta ki to ki pulit ki Treba Hajamun Kashmir, shispa samsangut ha left wing extremism, but afnyungut part na kithan jong than chate lamingi. Ha Meghalaya ki don arngut na Meghalaya Civil Defense and Home Guards Organization bat kita kilong uba RP Khongwar bode senior staff Officer Home Guard, but Sub Inspector Social Dakhar na Meghalaya Secretary Home Guard Shillong kibilang armat na kinyongot kinongyo ya kani khusnam na Civil Defense and Home Guards Organization na kathan siya tayo lamingi ha kani kasngirakhi ya kachingaylun. Hadin kajing syasiat jong uba Sheriff Field thank you General Secretary Barim jong kaseng HNLC kabalapan lang mani bon kajing penam na ki Buon kiliang nakaliang menteri rang ba kejela ukonat kisang ma ula pensyai bahag jing sisa ki pulit jong Meghalaya ki mut ban kem ne uba Sheriff rei kapai penban sedu kajing siat ya menteri rang ba kejela ukonat kisang ma ula pentip bahadin kile pediang ya khubor na katelat sentiat ba kandang dang sakawai kajing penmetrai bom kumta nakaliang ki pulit ki haban sim ya kilat kilingti ki bestet halor kane ukonat sama ula ongru bagi pulit kila dunia kisebut ki baklan jong kajing dong kiti jong uba Sheriff Field thank you ha ka kampen thai bom ma East Jaya Hills bat hayo laim kra haba penya wud ya kajing tokit la dong kamru ban pelong ya kajing khnra la ong ukonat sama bat ula ongru ba shima don jing khmu ban pen sa yono hendai smosi ba kajing long jingban kanlong kumne ukonat sama ula pentip ru ba usupindan police jong ka East Khasi District ula pha ek kai phot cha National Human Rights Commission bat ula pentip balathung ya ka magistrate inquiry halor kani kajing sha penyap jong udkhot balapan muat jong kaseng HNLC baru bolong ru mensyua jong secretary jong kaseng uba Sheriff Field tangkhe me kasing thoding jong ketiyo kalayo ya bun kijing penram ne bun kiliang la kalong na kinong nikmat ne na kiseng bahlang ne na kiru simen na kaliang unomel ialam kaliang persya Dr. Mukul Sangma ulabu jingli ya Director General of Police A Chandranathan banang no ki pulit yo jingtip batikna ba uba Sheriff udong kti ha kajing beten penbethai bom hakli dat ba halai mukhrab but Dr. Mukul Sangma ula penpau ya kajing kam banthung da kajing toket balai lo khanang bakan khot kalukom toket ban yo ya kajing sisa halo kajing syasiat jong General Secretary Barim ke Channel C. Nagaliang unong aibul jong menteri rang ba kejela uba el hek ula penpau ba kene kejingja kadon kam ya ke judicial inquiry ban lap ya kejing sisa. Ha ke jo po nakaliang ke hinyo trip youth council ke Khasi Students Union lembat ke Federation of Khasi States kila dawa da kejing toket ke balai lo halor kene kejingja ba kila dawaru ya kejing ya sukino jong menteri katna po yang kejela uba lakman rembui lembat ke he pulit bat kitoi pulit berang keti ha kene kejingja. Nagaliang ke Meghalaya People Human Rights Council ne MPHRC kala penremjur halor ke negajingja bat chairman ke MPHRC uba DG Dempep ulong bahaga jing sisa lada dan kalau jing subaya unu bre uba dong kti kambian kale ka kamam juki pilit ban kem bat toket da kalenti jung ka an ban simpat ya ka an hakti hado ban da khatno ya kamen simbreu kun ni negajingja ki pensu jar bat pensung year ya ki bobon balang kane ko All India Radio Shillong ko balam sipi ya khobor ka Border Roads Organization kala penlong ya ke medical camp ha ke jaka khapu bat kiri ki bamajan ka balong kum sibenta ban rakhe ya ka asadi ka amrat muhatsaf ka bade ka jing rakhe ya ka ling khodap nyopsan snam jong jing lai lo jong kari ka defense
Ministry kala pentip ba kini ki medical camp kilalong ha Jammu and Kashmir, Arunachal Pradesh, Ladakh, Uttarakhand, Sikkim, Mizoram, Tripura berkunjung haributan. Hagani ke medical camp ka Border Roads Organization kala ay ya jing sumar ai lembat kidawai dashin sekibri berungkam sisa ya jing yarap kibakum kini. Hakini ke medical camp ka Border Roads Organization kala ay ru ya ka awareness program halal ke jingpang ba ke jing sapriang jong khlam covid khat khandai. Asam kakaningun leno bala syakhin bian ke alfa kala penjalan ya kejinga te sekolah bensange jinga siap nak bentar lai benai ba ya kini la pentip da menteri rang ba kejala Asam Uhimanta Biswa Sarma hakilat patai khubar hinin gesni Uhimanta Biswa Sarma ulai thuru ba hakis nam baladep mendaus nam kini kakinhun kinga tiar jong ko alfa kamshim lakhot ya kejing pakhang shnong ne khang ya kejing rakhe ya kesni lai lo jong kari nagalyang Uhimanta ulapun pau ya kejing ro halal kini kejing ya jong ko alfa berulong ru ba kini kedai kedak jong kejing man kejing sungsuk ha kejelam Uhimanta ulakan turu ya unong yalam ko alfa uparesh borwa ba un pendek be ya kini sirta ba kerpat ru ya u benwan no syakmat banyesuk bat ke sorkar ha kejok ko por kelap patai khubor jong ko all India radio ka pentip ba ko alfa dangshen kelap pembela bensanya jinga siap nak dal jong kelam covid khat khandai ka jilla Meghalaya tang nen kesni kedan lai spa safulai nyut kibayo thmai yo covid khat khandai spa khap rangut kibalakot no banyungut kibalaklat no ka office UDSS samai ka pentip banakini ki lai spa safulai nyut kibayo thmai iwe ide ne East Garo Hills district prangut ne East Jante Hills shi spa safnyungut ne East Khasi Hills iwe na North Garo Hills khanyungut na River district armut na South Garo Hills laingut na Southwest Garo Hills ngrungut na Southwest Khasi Hills safnrungut na West Garo Hills ngrupkhnaigut na West Jante Hills but saflaingut na West Khasi Hills district ki khandai spa khaprangut ki bokoi pat ki kinthum ya khandai ngut na East Garo Hills district sangut na East Jante Hills san spa khanyungut na East Khasi Hills khandai ngut na North Garo Hills praphungut na River district khalangut na South Garo Hills arngut na Southwest Garo Hills nrupsangut na Southwest Khasi Hills prapuprangut na West Garo Hills safsangut na West Jante Hills but prapnyungut na West Khasi Hills district ki nyungut ki bakhlapat ki dei sangut na East Khasi Hills but arngut na River district kajilla Meghalaya hadu edin kesni kedan nyopui hajar lai spa prapuprangut ki layo yo covid khat khandai ni positive case hakaba lai hajar khandai spa lai fuingut ki dangdon ha kijing sumar ni ki active case phunri hajar aspa lai fuingut ki lakot no but shi hajar aspa afot ngut ki lakhla no Komshibanda menrakhi ya ka Azadi ka Amrit Mahotsav India at 75 ka jingla ka state halor ka jingla khun ya ka jingla lut jong ukhlawat jong ka rilung khasi turat sings em laleka de ka sengbiria de por hamadan mat turat mairang mission West Khasi Hills district hinen gesni hagani gesni lai dan lang ru us em ka himanong khla upaim PM semle kumukongsan upaim semle haba ajingran hakan sni ulong ba ka jingla khi ya ka Azadi ka Amrit Mahotsav kolong Komshibanda jong kejingya lar banne burom ye kiklawat jong rilum khasi jantia badgaro kumutira sings em ubalayang persya ya kejing sensya jong kipareng shosho upayem em le ulapun pau ya kejing kemen bakani kejing mau burom ya kiklawat keri kan penslor ya kepateng banwan bakin buat ya kaluksa jong kini kiklawat keri kibalalan ya la kejing em nak benda keri bad kejai benreu Deputy Commissioner juga West Jante Hills District ula wer berkhot sngobha ya boro ki nungsong shnong jongani ke district khamtham ke sor juwain bakin yesnok tilang ber ke district administration ban penhia ni penkiu ya kalama lairong jonggari bat kani ke penkiu ya kalama lairong jonggari kenlong ha ka jingburam bat ke jaka ban penkiu ya kalama lairong kala benong haki yen kisem ki jaka tre Jakarta ki skol baki college lembar haki ne ki jaka ki bakidan bat kani ke penkiu lama jonggari kenlong menda kesni ke bade ke jrekhe ke ban nyopsan snem jong ke jia lai lo jonggari Kato ki khubor ki lakut ki bawan chepi nak studio jong ko All India Radio Shillong bat sakin dia pon ning snap ekini ki program ki ban bot kene ke dei ko All India Radio Shillong